Anyalaki din! Salbag kay di ti kastaw. Ni, apay ngay nana, bigbigat pay lang agong unget kayo manan. Kasano mga main, iso malagayam nga awan ti danom asubang pwet dito'y balay. Tagayam, inaguman manan day jay nga agapitaw. Anya? Awanan bain at talaga day jay alalakay. Kunam lano iso lang, tagkasapulan iti danaw, takas jay matan tar aramidan na. Ay, unay matan ni agapito. No nakaurnong kuma, iturong na matan dito'y ayan nyo, tapno makataya kayo kumamit. Kumaa, ngamsaan mat. Agasam man, tamay sarabi kan may saal daw jay danom ijay balayda. Anya? Ha? Makapangaryat damag. Orayak nga oray iti danom. Ay, makaparurod at talaga ti agom akaroba. Ay, kahit kailan, nagala sa talaga to gali day nga agapito. Katuan mat, sipod pay. Kansan lang ay so tinagalas to gali na. Karaman ti asawa ng awanan bain. Ay, naku namon, friend. Nagalas at talaga ti ugali day jay apiling. No siyakla siguro ti mismo akaroba da. Amangan no inaldaw ti rangit mi di parahangan. Anya? Ay wana. Jak lakit dito lo, nga agum-aguman dati danom. Saan mo't nga isudalaing tagnumarkat? Kaasimot ni nana ising agururay iti danom, nukas jay asaan nga ikanda agapito. Di da maasyan mo't ija bakit? Adda aya nga min asi ti kasdi atat tao. Pulos, bagi dala ang ti pampanunutan da, makasarili da. Nagawan kat abain na dayjay abakit Ha? Ang sino ti ibagbaga mabakit? Sino pa'y kuma? No saan aday tabakit di takaruba? Ha? Apay, anyat ibagbaga na? Ibagbaga na ka no, nga imutan ta iti danom. Anya? Ti awanan bain abakbakitan? At dapay lang ti ganas ng agungat-ungat no saan amaikan iti danom? Kat tunggal pa nagtatrabaho ija ayan ti puon ti danom. Kat isong mati kanayon niya awan. Saan ang makitrab-trabaho? Ay, una yun dahil abak-bakitan. Paimanda siya man ti makisarita keng kuana. Awan ti bakit-bakit no siya. Pagsasawak man dahil siya bakit. Ala ungtam-tap no agnakam. Bakbakitan nga awan ti manaknakam na. Damag ko kasaw na apong tutyuga po iti danom, nana. Ha? Tapnoy baga kada kayo, ha? Awan, tikarbangan yung agriri, no saan kayo nga ikan iti danom. Anya? Umunay damin, tunggal pa nagtrabaho ija ayan tipuon na, da kayo tikanayon nga awan. Kayat mo asawan. Awan ti panangikonsideram iti kinabakat kaw. Iti na ito ya kinabakat kaw. Kat kayat mo pa'y amapanak makitrabaho kada kayaw. Kat nagdagsan na niya trabaho. Awan tinadagsan na. Taamin tayo, agkasapulan iti danom. Anya? Iso nga awan ti karbangan nyo nga agriri, no saan kaya may kan iti danom no maminsan. Tawan mo't may tultulong yo, no pa nagtrabaho. Nalawag. Anya, ay nagawa na respeto na matan no kasta timay na imbaga king kakabsat. Bastos nga raw ngagsasaw ti awanan bain alalakay. Ay, unay na yung agapitaw. Awan mo't laki diti asin na iti babakay. Un nga raw. Hala, bayamon. Di mo latan ngay kaskaso ida. Tano tutupam, ang mga nuad-adda saan na ka ngay kan iti danaw. Sa bagay mo't kidi Awan mo't nga raw ti sabali a paggapuan ti danaw no saan nga ijay ayanda.
Bay amawn, addan tulat ta. Ay, nasaya at nagranata si kabakla. Apay manang, ada ka diti napatig nga ibagam. Sa lutsudak la kuma, no aglukat ka iji parlor mo inton bigat. Wan manang, aglukata nga talaga ta sandekit nga ron. Barang adu ti customer. Kasta ka di, alaman nga ron ta umayak inton bigat. Ha? Ipariban ko man mo, ti buok ko kan ka. Ay, wan Umay ka itong bigan. Isapsapam ti umay, tapno sikat ti umuna nga iriban ko O sige, masapak inton bigat. Oh, aday ta. Nalpansan ti riban kan hair color ti buok mo. Wan gayam. Mabalin ka di, at ipanagbayad ko kut inton umay alawas. Anya? Di ka madanagan, tabayadak tumutlaang. What? Manong aminan ti bayadak kan ka? Bale, 4-5 amin Amangan no, mabalin ang paon aman. Awan pa ngamin ti kwartak ita. Ala, ano sa mun nga urayan aging ka inton umay alawas. Di ka di madanagan tabayadak mutlang. Anya, saan abinayadan ni Piling ti panangreban mo iti buok na? Saan nga rod, sis? Namukla ko maasan gayang agbayan. Jakla ko manin riban ti buok na. Nakalaslas to ngagsasaw, ngamawan mo't gayam ti pagbayad na iti buok na. Lawlawan kon anang riban kinkwana. Sapay nagalas ti ugali na dayjay no singiram iti utang na. Isupay ti addaganas na nga agungot. Wan nga ron, barang man no bayadan nang agpaison ton umay alawas, tay sumutin ka rin Barang no awan to ti ado apa sa kalyena, ti awanan bain a babae. Anya kamutan bakla? Di ka lang makaur-uray? Anya? Kat imbaga ngamin nga ita nga aldaw ti panagbayad mo kanyak. Iso nga imaya. Wan imbagak na ita, nga makauray ka kumamot Anya? Kunamot lang no itarayak ti utang ko kan ka. Manula ang mo't dayjay 4-5 ngay. Apaw, baryalaang kada kami dayjay. Ay, kat no paryalaang dayjay para kada kayo. Itit mo nga ruden at masapul ko man. Tas saan ka talaga makauray? Anya? San ka mauawatan? Aguray ka lang asi ka bakla. Sumangpot la jay kwartak apagbayad ko kan ka. Isipat ko di tarupam. What? Saan ka namas daaw? Tay di pa ilaang kat kasjayan ti ugali day di apilaing. Wan nga ron na. No amok lang kumakas ti gam ti ugali na no singirin iti utang na. Tsak lakuman inriban ti buok na. Ay, sayang lang ti agas ang inusar ko. Inton sumarunaw, amom taon. Wala na. Talaga saan na maulit pa Ay wun gayam. Nadamag mo ka day, jay chismis ita dito'y ayan tayaw. Ha? Saan pa'y nana? Anya day ta? Nag-file ka nun ni Agapito iti COC. Anya? Nagapito? Nag-file iti COC? Wen, agran ka no kas board member ijay ili tayaw. Makapalag matinday tadamag nana. Ha? Awan tinararamidan na dito'y ili tayo. Ngam nagpuskul ti rupa na nag-file iti COC.
Ay, nako! Asino nga ta tinamlamaan na mangibutos kan kuana salbag di. Uray siyak, itapay lang, ibagbagakaw. Saan ko nga ibutos dayjay nga agapitaw? Pulaos, ultimaw, ha? Ibagak mutlaang kadagijay kakaanaka, asaan da nga ibutaws, tanagalas mo, ti ugali na. Ay, nako. Anya nga taya ti simrak iti panunot na dayjay nga agapito, ta nag-file iti COC. Makapailag nga ron, friend. Nagpuskol ti rupa na nag-file iti COC. Wan nga ron, awan mat tinararamidan na dito ili tayo. Ngam nagturad, ti pakinakam na nag-file. Ay, awan lat amok. Jaklapat yan ang mga bakday nga agapito. Oras siya. Pulos adya kay butos. Kan may isa, ibagak amin akakasinsin ko asan da nga ibutos, friend. Tapno. Ay, wala. Uray siya. Baga akmat amin akakasinsin ko. Nasaya at nagranata, kabsat. Ha? Saludsudin ka man. Apay, pudno ka day timangmangag ko at chismais dito ayan tayaw. Anya day ta chismais kabsat. Nag-file ka no, may nagapito iti Certificate of Candidacy. Ha? Ayun, pudno day ta kabsat. Ngampang nga asim, ta saan mo ko mga ibut-butaws? Anya? Ay, saan at talaga ah? Anyaga po nga ibutos ko ti kasjay akla si ti tao ngay. Itapay lang nga awan akam na dito ili tayaw. Kit kastao na elastugnan. Di karkaron taon no mga bak. Ay, wala. Ang mga nuamin ton alalakay kan babakay. Kat pagsasawan na. Ang mumatan niya agapitaw. Awan tires respeto na itinatataangan. Husto kay ti dayta, kabsat. Iso asaan tayo abutusan. Nariga tayo. Oh, na kayo magamit yung masabat ko, nana. Ha? Itaman pa'y anagmayat ti isam mo ang makasabat kanya. Sika, agapitaw. Di na naman. Sigod mo't akas to iti panagis-isem ko, tunggal at masabat ko. Anya lagi dinayan ni nana. Kasta aya, panagko na ang ngamin kat saan? Anya? Ha? No ti panagkunam kat maalanak iti isem mo, akas langursi iti asaw, nagbidot ka. Ah, Itapay lang, ipakpakaunakon ken ka, asaan ka nga ibutaws. Mawatam. anya? Nakalalas ti ugalay. Ngam nagturad ka, kan nagpuskol ti rupam a nag-file iti COC. Ha? Bilibak may iti kinaturad na. Ni nana mo. Ayawan, saan ka nga ibutaws? Di mo namnamaan nga ibutos ka. Tanagpangas ka unay. Itapay laang asan ka na nga ba? Ang mga no nakarkaron tupay, no bilang tamangabak ka. Oh, dinakman isim-isiman na kastama nung agapito. Ah, no ti pa nagkunam, kat may ayo ak iti dayta pa nagis-isem mo. Ay, nagbidot ka. Anya, ipakpakaunakon ken ka. Asan ka nga ibotos kas board member? Tanagalas nga minto galim. Anya ka din dita nga ibagbagang bakla. Ne, lakas-kas dao man dita kinasingpet mo makisarsarita ita kanya. San ka nga minasigo ta kastagan? Bakla. Nakabutbutang deta pa nagngurngursiit mo. Kas langursiit ti aso may tuntuno. Anya,
Itang awan pa akam mo dito ihili tayo. Lastong kan pangas mo amin na pangas. Kasanuntungay no mga baka. Tinakarkaro. Awan ti manamnamam kanya. Iso asan na ka isim-isima na kasta. Gaputas sigot ang nagalas to galim. Anya? Kasta ti imbagbagakan ka dayjay abakla? Awan bagay. Ay nagalas mo tan atabas tingiwat nan? Nga raw. Uray saan na ko mga ibutos di naman ko maibaga iti sangon sa. Pay man dayjay abakla. Marana aklaeng. Ala, bayamon bakit? Bari nga tapay tinamnamang agbaliw ti panunod na. Ibutos na to itong umay nga eleksyon. Ha? Isa bayamon. Nasken nga agpakumbabatay ta. Kaputa, datatag ka sa pulan si kamo. Sa bagay mo't kiti Ngam apaman amalpas ti eleksyon. Pagsasawa ka talaga dayjay abakla. Kunak tumat. Apaw! Nagmayat man day tanga isang musika, agapito. Pagatlapayag nga isam ko naman, George. Siya kitimot. Ay na, agapito. Uray isaman nak itikas taunay. Ipakpakaunakon, asaan ka nga ibutos kas board member. Anya? Mas dawak man kan ka. Awan tinararamidam dito ili tayo. Ngam nagturod ti pakinakam mo nag-file iti COC. Anya? Ha? Siya kun ti mangibagbaga. Saan ka amangabak? Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan da ka lang dagiti tattao dito lugar tayo. Gapo iti kinapuskol ti rupam nag-file iti COC. Sino nga tinamnamaam amang ibutos ken ka? Ha? Ni bakit mo? Anya lakit din ayan. Ay awan, uray isuman nak iti pagatlapayag, saan ka nga ibutos, agapitaw? Anya? Unay kay magtanda ta. Sino nga'y kumatimayat amang ibutos king ka? Kin nagalas mo ti ugalim? Anya? Nagalas ti ugalim. Kin may isa, awan tinararamidam dito ili tayaw. Ngam nagturod ka kiday na nagpaliti si usay. Awan na, saan ka nga ibutos ko nagtumay? Kin binagak amin na, nagiti ka kanakak, asanda ka nga ibutos. Anya? Itapay lang awan ti mo dito yung lugar tayo, kaya naglastog kan. Lastog mo amin na lastog. Kin uyawin pa'y nagiti ka baranggayam. Kin may isa, imutan pa nagiti ka rubam. Awan as-asim, nga oray babakay, winulalakay. Saan ko mamatakas tata? Anya saan? Ibagbagak lang matipod daw. Iso amas dawak man king kay ti panagpail mo. Naimbag man ta saan ka asimgar. Heh! O niya, nagkas ang abyagan niya. Awan pa'y tal daw pa nagbubutos. Ngam amin na masabat mo, kat ipakaunadan asaan da ka nga ibotos. Anya ka linday tangay bagbagan bakla. Ammo ka na sakit tirik namin tikas tangay bagbagan na giti tao. Ngam anya nga ron. Kat ammo mat amin na giti tao dito lugar tayo ti kinaalas ti ugalim. Kansan lang nga siga, da kayo nga gasawa. Anya? Ang pambawi ka ita na nag-file iti COC. Kaputawan ti mayat amang ibutos king ka. Ipagada pa yan iti sangon-sango. Ay, sakbay ka ngamin nga ag-file. Panunutem nga umuna no adda ti tao nga agtalagken ka. Ibasar mo matbasit iti ugalim. Sana kasta basta napanunot mo kat napankan. Anya nga ita, mababain ka,
iti ipaspasungan ti tattawken ka saan da ka kahit nga ibutos. Ha? Ti pa nag-file, kat saan na bareng-bareng namin. Planuwa manasayaan. Saan akasta? Naburing ka lang. Napan ka din nag-file. Pinanunod mo kumamit Ladda ti mayat amang ibutos ken kawen no awan. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.